kwezothando kulungile kakhulu sigijimese lapha esigodini sasemkhambeni sithola isimemezelo sithi umndeni wakwaSbiya uhlangane nomndeni wakamkhwanazi koShamase uyamema emkhehlweni ozoba khona phakathi kwentokazi lapha amadoda uThuli mkhwanazi intokazi yako Shamase ezobe ikhehlwa insizwa lapha amadoda yako Sotobe uNkosinathi sbiya kanti ke umcimbi uhlele kanje usuku kuzoba kumhla ka-30 July kuyo lenyanga esikuyona kanti ke indawo umcimbi uzobe usuka endaweni yaselanjane esigodini sasesilweni uza emahloni esigodini sasemkhambeni kanti ke isikhathi umcimbi uzoqala ngo1 emini kanti the color of the day kuzoba traditionally banxuswa nje abantu ukuthi bagqoke traditionally kanti ke mayelana nemniningwane kulula kakhulu ungaxhumana nalabo abalandelayo ngasesayidini likamkhwenyana ungaxhumana nosikhumbuzo sbiya ku-06476399292 noma ngasesayidini likamakoti ungafonela usiphephelo mkhwanazi ku-076560495 siyabonga kakhulu iyobonana khona.